Makuru menshi turi bukomeze kugenda tugarukaho amwe ikipe ya Rayon Sport reka duhere kuri iyi nkuru yakomeje kugenda ijya hanze kuri uyu munsi aho abafana bagera kuri 11 akugeza kuri ubu ngubu bari mu nzego z'umutekano. Abo ni abafana b'ikipe ya Rayon Sport bakomeza kugenda bashinjwa ko barakomeje kugenda bateza imvururu ku mukino waje guza ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya Bugesera. Ni umukino wabereye mu karere ka Bugesera, ni umukino utaraje kurangira kubera ikibazo nyine cyaje kugaragara cy'umutekano muke muri stade ya Bugesera. Abafana b'ikipe ya Sport bakomeje kugenda bateza imvururu ndetse biza guhagarika umukino nyuma yuko bakomeza kugenda bashinja uwitwa Ngabisonga Patrick kubasifurira nabi ubwo uyu mugabo yangaga penalty y'umusore bita Abed Biramayire ndetse akaza kwemeza penalty ikipe ya Bugesera. Abakunzi b'ikipe ya Sport ntago bigeze babyihanganira ndetse umukino uza kugenda uhagarara. Ahangaha rero harimo abagomba kubiryozwa niyo mpamvu abagera kuri 11 kugeza kuri ubu ngubu bari mu nzego z'ubushinjacyaha cyase z'ubugenzacyaha RIB kugira ngo bakomeze kugenda bakurikiranwaho barebe niba ibyo barabikoze. Ubwo kugeza kuri isaha birashoboka ko bashobora kuba abere cyangwa se kikaba cyabahama, ubwo no gutegereza tukaza kureba. Gusa aya ni amakuru akomeza kugenda atugeraho. Reka twinjire mu ikipe ya Rayon Sport tureba ibikomeza nyine kugenda bivugwa. Afahamia Rofti ni umutoza umaze igihe muri iyi shampiyona y'u Rwanda, ni umutoza umaze imyaka irenga 3 muri Mukura Victory Sport. Ni umutoza navuga ko shampiyona y'u Rwanda amaze kugenda ayireba inshuro nyinshi ndetse abakinnyi benshi yakomeje kugenda abitegereza muri iyi minsi amaze mu Rwanda cyangwa se muri iyi myaka yose amaze mu Rwanda. Afahamia Rofti nk'umutoza uzatoza ikipe ya Rayon Sport yagize byinshi akomeza kugenda agira inama ku ikipe ya Rayon Sport, cyane cyane ababwira yuko hari bamwe mu bakinnyi iyi kipe itakwiye gukora ikosa dukunda humura uzatsinda aba bakinnyi azakujamo kugera kure sikugupfa. N'abakinnyi bagera kuri 3 bakomeza kugenda bavuga muri ikipe ya Rayon Sport yuko Afahamia Rofti yakomeje kugenda asaba yuko ikipe ya Sport itazigera ibarekura. Twakomeje kugenda tugaruka kuri abo bakinnyi ariko kandi kamubwire ko bikomeza kugenda binavuga ko Afahamia Rofti yakomeje kugenda apropose ikipe ya Sport yuko biramutse bikunze hari abakinnyi yakomeza kugenda yizanira, by'umwihariko abakinnyi basa nk'abagenda basoza amasezerano ikipe ya Mukura Victory Sport akaba ari bamwe mu bakinnyi yakomeza kugenda afata za mwamba. Abo ni bande nabo turakomeza kugenda tubagaruka muri iki kiganiro. Niba warakanze subscribe ukaba warakanze kunzogera, ibi byose bizaze bikomeza kugenda bikugeraho 5/5. Ikindi kandi icyo wakomeza kugenda umenya nuko Afahamia Rofti arinjira mu ikipe ya Rayon Sport ntago ari gukorana n'umutoza bita Rwaka Claude araza guhita akomeza kugenda yerekeza mu ikipe y'abari n'abategarugori iri buze kwerekeza mu mikino ya Sekafa. Ahangaha rero akaba agomba kujyana n'uwitwa Freri, akaba ari wagomba kujya gutoza ikipe ya Rayon Sport y'abari n'abategarugori. Gusa mu byo Afahamia Rofti yakomeje kugenda asaba byo kwizanira abatoza mu ikipe ya Rayon Sport, bakomeje kugenda bamubwira ko umwana w'Isoweto uyu nguyu bakamwita Lebita Ayabonga, uyu nguyu mu ikipe ya Sport ararinda korwaho. Bakomeza kugenda ambwira ko bishoboka ko yazizanira abandi batoza ashaka, yaba abatoza b'abazamu, dore ko kugeza kuri ubu ngubu ikipe ya Sport iri gutozwa n'umutoza watozaga ikipe y'abana n'abategarugori w'abazamu bamwita Fidel. Bishoboka ko ashaka kuzasubira muri ikipe y'abana n'abategarugori. Ahangare bakamubwira ati nta kibazo wakwizanira abatoza b'abazamu ushaka, ariko nugera kuri fitness coach uramenye fitness coach hano habaye bamwita Lebita Ayabonga. Ni umusore wageze mu ikipe ya Sport ahagana mu mwaka wa 2023 bitariki 18 z'ukwezi kwa karindwi. Kuri ubu ngubu akaba akiri mu ikipe ya Rayon Sport, akaba ari mu batoza ba fitness bakunzwe muri iki gihugu cy'u Rwanda, akaba afatwa nka nimero ya mbere mu batoza ba fitness muri iki gihugu cy'u Rwanda. Kuri ubu ngubu rero Lebita Ayabonga ahembwa $1,500 mu ikipe ya Rayon Sport, akaba amenyerwa inzu yo kubamo muri ikipe ya Rayon Sport, cyane cyane ubwo akomezaga kugenda yongera amasezerano y'umwaka. Lebita Ayabonga yakomeje kugenda yemererwa ibyo byose kugira ngo abe yakomeza kugenda yemera gutoza mu ikipe ya Rayon Sport. Uruganda rwa Skol n'ikipe ya Rayon Sport abangaba bakomeje kugenda rwose bumvikana neza cyane. Amakuru akomeza kugenda tugeraho nuko kugeza kuri ubu ngubu uruganda rwa Skol bakomeje kugenda bumvikana n'ikipe ya Rayon Sport isaro ry'Inyanza uburyo bakomeza kugenda bategura umwaka utaha w'imikino.
ikipe ya Rayon Sport izaba iri mu mikino nyafurika ya CAF Confederation Cup. Angara bikavuga ko uruganda rwa Skol kugeza kuri ubu ngubu rwaba rwemereye ikipe ya Rayon Sport yuko bagomba kubaha amafaranga bazakoresha by'umwihariko muri ibi bihe by'amatransfer. Nubwo ikipe ya Rayon Sport itemerewe kuba yakomeza kugenda yinjiza abafana ku kibuga, ariko ubwo shampiyona iraza kubikomeza kugenda irangira, biravuga ko uruganda rwa Skol ndetse n'ikipe ya Rayon Sport bakomeza kugenda bategura umukino karahabutaka, umukino karundura bagomba gutegura, aho ikipe ya Rayon Sport izakina ikipe ya Young Africans, ndetse binavuga ikipe ya Rayon Sport igomba kuzakina n'amakipe agiye atandukanye. Ahangaha rero ikipe ya Rayon Sport akaba izakomeza kugenda ikura ubushobozi buzakomeza kugenda bifasha kubaka ikipe ya Rayon Sport izahangana mu mikino nyafurika ya CAF Confederation Cup. Nyuma yuko babuze igikombe cya shampiyona, nyuma yuko babonye yuko binagoye gutwara igikombe cya shampiyona, kuri ubu ikipe ya Rayon Sport ngo barashaka kubaka ikipe izaza isohokera igihugu cy'u Rwanda ariko ikajya mu mikino nyafurika igakomeza kugenda ititiza amahanga. Ayo ni amakuru akomeza kugenda atugeraho. Aya makuru y'uruganda rwa Skol ndetse n'ikipe ya Rayon Sport tuzayagaruka by'umwihariko ariko ku buryo burambuye mu kiganiro cyacu kizakurikira. Gusa muri iki kiganiro turaza kukubwira byinshi bikomeza kugenda bivugwa muri ikipe ya Rayon Sport. N'ubundi ukeneye kumva, niba warakanze subscribe ukaba warakanze kunzogera, reka twanzike n'aya makuru yacu. Reka twongere tubahe ikaze nshuti bakunzi ba Imena Sport Live, aho muri hose twizere ko mumeze neza kandi mukomeza kugenda mugubwa neza. Nizera ko umugoroba wakomeje kugenda ubagendekera neza. Abasoje akazi twizere ko mukomeza kugenda mugubwa neza, mwiyumvira ibiganiro dukomeza kugenda tubagezaho hano ku Imena Sport Live. Ariko kandi n'abakarimo, ubwo ndavuga abakora akazi k'ijoro ndetse n'abatarasoza akazi, namwe twizere ko mukomeza kugenda mudukurikirana mwimereye neza cyane kabisa. Ubwo nabari mu Rwanda, abari hanze y'u Rwanda, namwe twizere ko mukomeza kugenda mugubwa neza. Ariko by'umwihariko ugifungura iki kiganiro, ugitangira ko twumva, ugita ukanda like, ubundi ibintu bimere neza cyane. Ubwo subscribe nazo ndizera ko muzakomeza kugenda muzikanda. Tugiye kureba byinshi bigiye bitandukanye. Turaza guhera mu ikipe ya Rayon Sport isaro ry'Inyanza, turaza kureba umutoza Afahamia Rofti. Ni umutoza kugeza ubu ngubu biri official, ni umutoza w'ikipe ya Rayon Sport. Afahamia Rofti uyu nguyu araza kubatangira akazi ryari. Hari abakinnyi bakomeza kugenda bavuga ko uyu Rofti yakomeje kugenda asaba ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport ko bagomba kongerera amasezerano mu maguru mashya. Abo ni bande? Byose urakomeza kugenda ubikurikirana muri iki kiganiro. Turaza kurebera rimwe hamwe cyase amakuru yose akomeza kugenda avuga muri ikipe ya Sport ikomeza kugenda yemera ko igikombe cya shampiyona kibuze, ariko bakavuga ati icyo tugomba gutegura ari nacyo gikuru, ari nacyo gikomeye, ni imikino ya CAF Confederation Cup. Turaza kuba tureba uruganda rwa Skol narwo rwiteguye gufasha ikipe ya Sport mu bihe by'amatransferi. Ni mu gihe kandi kugeza kuri ubu ngubu habura iminsi mike cyane itagera kuri 14 kugira ngo ikipe ya Sport irebe uburyo yakomeza kugenda iha umutoza bita Robertinho ibye kugira ngo akomeze kugenda atuza atajyana ikipe muri FIFA. Byose murakomeza kugenda mubikurikira muri iki kiganiro. Kanda like, ukan subscribe, twikomereze. Reka rero amakuru yacu tuhere muri ikipe ya Murera isaro ry'Inyanza. Ni igikaka igikanu cy'imfizi, niyo kipe tugiye guheramo amakuru yacu kuri uyu munsi. Ni ikipe kugeza kuri ubu ngubu navuga ko abakunzi bayo ntago bishimye, ntago ikipe yabo iri mu bihe byiza. Ni mu gihe kandi ubuyobozi bw'ikipe ya Sport nabo batishimye akubera ko ikipe yabo nabo itari mu bihe byiza. Byumvikane ko ni ibihe bitoroshye mu ikipe ya Rayon Sport, by'umwihariko kugeza kuri ubu ngubu ntago bariyumvisha uburyo bakomeje kugenda babura igikombe cya shampiyona, imikino igera kuri 3 gusa kugira ngo shampiyona irangire. Nyamara mu gihe ikipe ya Sport yakomeje kugenda iyobora urutonde rwa shampiyona kuva hafi kuri journée ya 5 kugera kuri journée ibanziriza iya nyuma, no kuvuga journée cyangwa se 3 zibanziriza za nyuma, no kuvuga journée 27 ikipe ya Sport ikiyoboye, ariko ikaza kubura igikombe cya shampiyona. Ibyo ngibyo rero akubuyobozi bw'ikipe ya Sport, amakuru nkomeza kugenda nkurura nuko kugeza kuri ubu ngubu akubuyobozi bw'ikipe ya Sport bamaze kugenda babyakira, bemera ko ibyo byabaye kandi bagomba gutegura ibiri imbere. Amakuru akomeza kugenda tugeraho nuko kugeza kuri ubu ngubu nyuma y'ikipe ya Sport ibuze igikombe na kimwe muri uyu mwaka w'imikino, ubu ngubu intego yabo bayerekeje mu mikino nyafurika. Bati umuvuno turawuzi wo kugira mu matsinda ndetse tukaba twanaharenga. Kuri ubu ekipe ya Sport icyo bagiye gushyira imbere ni ukubaka ekipe ikomeye cyane. Baraza kwifashwamo n'uruganda rwa Skol narwo rwiteguye kumena amafaranga kugira ngo ikipe ya Sport yongere ubake ekipe iri strong. Ngira ngo mwakomeje kugenda mubikurikira kuri ubu ngubu ntago uruganda rwa Skol rwigeze ruha aba basaza amafaranga.
nyuma yuko bakomeje kugenda binjira mu ikipe ya Rayon Sport basanga amafaranga akomeje kugenda akoreshwa n'uwitwa retired captain Jean Fidel Uwayezu wakomeje kugenda akoresha amafaranga muri ikipe ya Rayon Sport hafi ya yose nyine bagombaga gukoresha muri iyo saison, by'umwihariko bakora amatransferi. Uyu mugabo rero cyangwa se Jean Fidel Uwayezu nawe kujyaje kubaka ikipe ya Rayon Sport, nubwo wenda navuga ko ari ikipe ibuze igikombe, ariko ni ikipe yari yagerageje kubaka ugereranyije n'uburyo cyase n'imbaraga ikipe ya Sport yongeyemo muri phase retour. Bavuga ngo retired captain Jean Fidel Uwayezu ntacyo atari yakoze. So ni ikipe ya Sport rero kuri ubu ngubu ibiganiro bimeze neza cyane hagati yabo n'uruganda rwa Skol, baritegura ko batangira ibihe by'amatransferi muri ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport ngo kurya ni kare, ni ikipe yiteguye kujya ku isoko hakiri kare cyane. Turakomeza kugenda tubireba muri iki kiganiro. Ekipe ya Sport kugeza kuri ubu ngubu amakuru akomeza kugenda avugwa ni umutoza bita Afahamia Rofti. Uyu ni umwarabu watozaga ikipe ya Mukura Victor Sport, usigaje umukino umwe agomba gutoza ikipe ya Mukura Victor Sport, ubundi akaba arasezeye muri Mukura. Dore ko kugeza kuri ubu ngubu ubuyobozi bw'ikipe ya Mukura Victor Sport bakimanya kumenya ko uyu mutoza Afahamia Rofti yamaze kwerekeza mu ikipe ya Sport, nabo umubano wabo n'uyu mutoza Rofti ntago bigeze uba mwiza, kubera ko bakomeje kugenda bamushinja byinshi bigiye bitandukanye, harimo gutandamira cyangwa se kutorohereza ikipe y'amagaju kugira ngo abe yakomeza kugenda nayo abona amanota nkuko byakomeje kugenda bikorwa ikipe ya Musanze ikayabona, nubwo nyine wenda utavuga ko yatandamiye ikipe ya Musanze, ariko bakavuga ati n'ubundi n'andi makipe yagiye gukura amanota. Ati rero umuturanyi waramuhaye amanota ntategereze umukino wa nyuma ako yisanga mu kaga nkako ekipe y'amagaju irimo. Ni byinshi bakomeje kugenda bashinja uyu mutoza bita Afahamia Rofti, harimo no kuba uyu mutoza ngo yarimye agaciro umwana bita Elitatu Iradukunda. Ibi byaje gutuma rero umuyobozi w'ikipe ya Mukura Victor Sport akomeza kugenda ashyamirana n'uyu mutoza. Nyuma y'umukino waje guza ikipe y'amagaju ndetse n'ikipe ya Mukura Victor Sport, uyu muyobozi yakomeje kugenda yegera Afahamia Rofti, aramubwira ati kabisa ntago utubaniye, ndetse rwose ngo aramutonganya biratinda, ariko Afahamia Rofti aravuga ati nyine ubwo nta kundi, ati n'ubundi ndi mu mpera zanjye z'amasezerano aramwihorera nyine. Ubu rero amakuru akomeza kugenda tugira nuko uyu mutoza nkuko twakomeje kugenda tunabigarukaho, agira ngo namakuru yatangiye kuvugwa kera, namakuru yatangiye kuvugwa kera ko uwitwa Prosper Muhirwa, uyu mugabo yegereye Rofti hakiri kare cyane, akomeza kugenda amuganiriza amwumvisha uburyo agomba gutoza ikipe ya Sport igihe Robertinho yari akiri umutoza w'ikipe ya Sport. Burya ngo Afahamia Rofti yarakomeje kugenda aganirizwa, ariko bamubwira ko agomba kuzatoza ikipe ya Sport championa irangiye. Uyu mutoza rero akimara kumenya ko azatoza ikipe ya Sport yahise yimura umuryango we kuri ubu ngubu abataha i Kigali, yatoza ikipe ya Mukura, ariko nyuma y'umukino Afahamia Rofti akitahira i Kigali. Umutoza rero uri kwitegura gutoza ikipe ya Sport. Amakuru akomeza kugenda tugeraho nuko uyu mutoza hari bamwe mu bakinnyi yamaze kubwira ubuyobozi bw'ikipe ya Sport yuko batagomba kurekura, nubwo harimo abakinnyi nyine bagomba kurekurwa muri ikipe ya Sport bakajya gushakira ahandi akaryo, ariko ku bwa Rofti abona yuko harimo abakinnyi mu ikipe ya Sport nawe akeneye kugira ngo akomeze kugenda yubakiraho. Ku isonga hari kapiteni Muhire Kevin, uyu nguyu ni umukinnyi w'ikipe ya Rayon Sport ariko uri gusoza amasezerano. Ni umukinnyi abafana ikipe ya Sport mwaka ushize imikino bakomeje kugenda bateranya amafaranga kugira ngo bakomeze kugenda bare uburyo bakomeza kugenda bagura uyu Muhire Kevin, ariko biza kurangira nyine Jean Fidel Uwayezu ahisemo kumusinyisha umwaka umwe, amuha agera kuri miliyoni 20 z'amafaranga y'u Rwanda. Muhire Kevin arasoza amasezerano ye muri uyu mwaka, ubwo itangazamakuru ryakomeza kugenda ryegera Muhire Kevin bamubaza ibirebana niba ashobora gusohoka mu ikipe ya Sport akaba yagira ahandi hantu yerekeza, cyane cyane ko hakomeje kugenda haravugwa amakuru agiye atandukanye y'amakipe amushaka no ku mugabane wa Afurika. Muhire Kevin yakomeje kugenda atangaza ko kugeza kuri ubu ngubu aho azerekeza ari ibanga. Ati birashoboka ko naguma mu ikipe ya Sport cyangwa se nkaba nava mu ikipe ya Sport, ibyo byose birashoboka, ariko umuntu uzakubwira ngo Muhire Kevin yenda kwerekeza ahangaha uwo nguwo azaba akubeshye. Ni nyuma yuko umunyamakuru bita Miki Junior yakomeje kugenda atangaza yuko uyu Muhire Kevin akomeza kugenda yifuzwa n'ikipe ya Simba Sport Club kubura hasi kubura hejuru. Uyu Muhire Kevin we yakomeje kugenda abinyomoza, akomeza kugenda avuga ko yaba
amakuru amwerekeza mu ikipe ya Simba Sport Club, yaba ari n'amakuru akomeza kugenda amwerekeza mu ikipe ya Azam, ayo makuru ntayazi, kandi ko akiri umukino w'ikipe ya Sport ugifite amasezerano. Kuri ubu ngubu arabura umwaka umwe, umukino umwe kugira ngo asoze amasezerano ye muri ikipe ya Murera. Ese Muhire Keve araza kongera amasezerano? Nibyo dutegereje kugira ngo tubashe kureba. Gusa amakuru akomeza kugenda tugeraho nuko witwa Afahamia Rofti aravuga ati niba mushaka kubaka ekipe ikomeye, niba mushaka kugera ku ruhando nyafrika mugakomeza kugenda muhatana, Muhire Keve ntaze kuva mu ikipe ya Sport, uyu musore mu mugumane tumuhereho twubaka. Gusa nyine ubwo ikiza gusigara cyase ikindi kibuze gukomeza kugenda kirebwa, ese abagabo nk'aba Prosper bazwi ko ari inshuti ya Muhire Kevin, n'abandi bagabo nk'abagacinya Chance Denis bazwi ko ari inshuti ya Muhire Kevin, baraza kumukonveka, baraza kumuganiriza abashe kubyumva kuba yakomeza kugenda aguma muri ikipe ya Sport. Ubwo ni ugutegereza tukareba. Gusa abandi bakavuga ko ubwo ikipe ya Sport igiye gusohoka mu mikino nyafrika ngo bishoboka ko Muhire Kevin ashobora kuzacururuka cyase akaba yakwemera kuguma muri ikipe ya Rayon Sport. Ayo ni amakuru akomeza kugenda atugeraho. Undi mukinnyi uvugwa kuguma mu ikipe ya Rayon Sport ni umukinnyi bita uyu ni Serumogo Al Omar. Uyu nguyu rero nawe amakuru akomeza kugenda tugeraho nuko uwitwa Afahamia Rofti yakomeje kugenda asaba ikipe ya Sport ko itakora ikosa iryo ari ryo ryose rigiye kurekura uwitwa Serumogo Al Omar. Bati uyu mukinnyi mugomba kumugumana kugira ngo azakomeze kugenda adufasha mu mwaka utaha w'imikino. Serumogo Al Omar yinje mu ikipe ya Sport avuye mu ikipe ya Kiyovu Sport, ahita asinya imyaka 2 mu ikipe ya Rayon Sport. Yaje asanga mu ikipe ya Sport witwa Mucyo Junior Didier, gusa Mucyo Junior Didier yaje gutasezererwa n'ikipe ya Rayon Sport yerekeza mu ikipe ya Bugesera. Ubundi uyu musore asigara ari ufite umwanya mu ikipe ya Rayon Sport. Umwaka wa mbere bisa nkaho bitakomeje kugenda bimuhira, dore ko yakomeje kugenda yitwara nabi, ndetse biza gutuma ikipe ya Sport batekereza kuzana uwitwa Ombolenga Fitina. Aho Ombolenga Fitina agere mu ikipe ya Sport atangiye kugenda abona umwanya wo gukina, mu gihe nyine Serumogo Al Omar ubwo umwanya wakomeje kugenda ugabanyuka. Gusa ariko Serumogo Al Omar mu minsi ya nyuma bitewe n'ibyakomeje kugenda bivuga kuri Ombolenga ndetse no gusubira inyuma kwakomeje kugenda kugaragara kuri Ombolenga Fitina, byaje gutuma Serumogo Al Omar yongera kubona umwanya wo gukina. Afahamia Rofti nk'umwe mu batoza batinze muri iyi shampiyona akabona yuko kuri we umukinnyi bita Serumogo Al Omar ari umukinnyi ukwiye kuguma muri ikipe ya Sport, ko nta handi hantu agomba kwerekeza, ndetse akabona yuko ari umwe mu bakinnyi agomba kuzubakiraho umwaka utaha w'imikino. Kandi Serumogo Al Omar ikomeza kugenda uvugwa kutarekurwa n'ikipe ya Rayon Sport nkuko uyu mutoza Afahamia Rofti yakomeza kugenda abisaba. Undi mukinnyi ukomeza kugenda uvugwa ni umusore bita Kanamugire Roger. Uyu Kanamugire Roger amakuru dufite nuko we ntago yigeze asabwa n'uyu mutoza bita Afahamia Rofti kuba yaguma mu ikipe ya Rayon Sport. Gusa ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport bwo bukavuga buti uko byagenda kose uyu mwana ntago twamurekura. Ni umukinnyi wageze mu ikipe ya Rayon Sport arazamwe n'uwitwa Haringingo Francis Christian Mbaya. Uyu musore akaba yaravuye mu ikipe ya Heroes yinjira mu ikipe ya Rayon Sport. Benshi baramwibuka, yazanye n'undi mwana bita Patrick, baza ari babiri bavuye mu ikipe ya Heroes, bombi bakina mu kibuga hagati, umwe akina 8 undi akina 6. Gusa Kanamugire Roger byaje kumuhira kuko yaje gukundwa n'umutoza bita Haringingo Francis Christian Mbaya, aza kumugumana, ariko mugenzi we Patrick biza kurangira bamurekuye ava mu ikipe ya Rayon Sport. Uyu musore rero bita Kanamugire Roger ari umusore kugeza kuri ubu ngubu amaze gukinira ikipe ya Sport imyaka igera kuri 4. Uyu musore yageze mu ikipe ya Sport agana mu mwaka 2022 2021 nibwo uyu musore aje kwinjira mu ikipe ya Sport, asinya sezo zigera kuri 2 zaje kurangira 2023. Uyu musore yaje kongererwa indi contrat, biza gutuma uyu musore nyine kugeza kuri ubu ngubu amaze imyaka igera kuri 4 mu ikipe ya Rayon Sport. Navuga ko umusore yagiye abona amahirwe menshi yo gukina muri ikipe ya Rayon Sport, dore ko igihe cyashize cyangwa se shampiyona yashize uyu musore yakiniye imikino hafi ya yose mu ikipe ya Rayon Sport, ndetse n'uyu mwaka w'imikino akaba ari umusore wakomeje kugenda agirirwa icyizere nyuma yuko uwitwa Niyonzima Olivier Sef bisa nkaho byakomeje kugenda byanga. Kanamugire Roger yasabona amahirwe yo gukomeza kugenda akina muri ikipe ya Rayon Sport. Muza rero Afahamia Rofti akaba avuga ati rwose niba ikipe ya Sport mushaka kwitwara neza cyane, nta mpamvu yo kugira ngo mukomeze kugenda murekura aba bakinnyi tuzabaheraho tubakiraho. Byumvikane ko baje bahasanga abandi basore nabo bakiri mu ikipe ya Sport abagomba kubaguma, harimo witwa Omar Nyingi ndetse n'uwitwa Yusudianye basigaje umwaka umwe w'amasezerano muri ikipe ya Rayon Sport. Ni mu gihe uwitwa Kabange ubwo ndi kuvuga aba defenseri nawe afite umwaka w'amasezerano akiri muri ikipe ya Rayon Sport. Nujya mu kibuga hagati
Rofti hari umusore bita Richard Ndayishimiye nawe afite umwaka w'amasezerano mu ikipe ya Rayon Sport, ndetse wakwegera imbere ukasanga abasore nk'aba Azizi Basane, uyu nawe afite amasezerano, witwa Rukundo Abdulrahman Papley uyu nawe afite amasezerano, mu gihe kandi witwa Nganye kugeza kuri ubu ngubu nawe afite amasezerano muri ikipe ya Rayon Sport. Ni ikipe ya Sport igomba kongeramo abandi bakinnyi bagiye batandukanye, by'umwihariko ariko mu gice gisatira, dore ko mu gice cya defense umukinnyi uvugwa gusohoka muri ikipe ya Sport ari umukinnyi umwe gusa, bamwita Aimable Nsabimana, niwe ugomba gusohoka muri ikipe ya Sport. Ni mu gihugu abandi bakinnyi bari mu ikipe ya Sport kandi no kuri gatatu uwitwa Bugingo Hakim nawe agomba gusohoka muri ikipe ya Rayon Sport. Byumvikane neza ikipe ya Sport igomba gushaka nimero 3 usimbura Bugingo Hakim ukomeza kugenda avugwa muri ikipe ya Sport, bamwita Zuberi, twakomeje kugenda tubigarukaho. Ni umusore w'ikipe ya Mukura Victor Sport, akaba ari ukomeza kugenda avugwa kashobora kuzamukana n'umutoza bita Afahamia Rofti, akaba yaza gusimbura uwitwa Bugingo Hakim mu ikipe ya Rayon Sport. Ni mu gihe kandi muri ikipe ya Sport akomeza kugenda havugwa amakuru menshi agiye atandukanye, gusa ni ikipe ikomeza kugenda ivugwa yuko rwose muri uyu mwaka w'imikino abakinnyi bazaturuka hanze y'u Rwanda izagura abagera kuri batatu, umumediateri umwe ukina mu kibuga hagati, ndetse ko bagomba gushaka n'undi mukinnyi uca ku ruhande asatira, bagashaka n'umwataka ugomba kunganira uwitwa Nganye, kubera ko icyuho cye cyakomeje kugenda kigaragara ubwo uyu musore akomeza kugenda agira ikibazo cy'imvune. Ikipe ya Murera iteganya gukina umukino wa nyuma, igomba gukina kuri uyu wa gatatu kuri Kigali Pele Stadium, n'umukino ugomba kuba ku isaha y'isa 9. Ikipe ya Sport izabikomeza kugenda yakira ekipe ya Gorilla. Ni umukino ikipe ya Sport izabikina n'ikipe ya Gorilla, ariko nta mufana n'umwe uri muri stade kubera ikibazo cyakomeje kugenda kigaragara mu ikipe ya Rayon Sport, by'umwihariko ariko cyakomeje kugenda kigaragarira i Bugesera, ahakomeje kugenda haba imvururu ku mukino waje guza ikipe ya Sport ndetse n'ikipe ya Bugesera. Ibi byaje gutuma umukino wahuza ikipe ya Sport n'ikipe ya Bugesera ukomeza kugenda usubikwa, ndetse ku bw'ubwongo bw'ikipe ya Sport baza kugenda bayifatira ibihano yuko igomba kujya ikina kuri ubu ngubu nta bafana bari muri stade. Reka mbashimire, nizere ko tuza gusubira migano byacu bindi biri imbere, mbabwire ngo Imana ikomeze kugenda ibarinda, mugire ijoro ryiza. Ariko ubwo n'abari hanze y'u Rwanda namwe reka mbabwire ngo mukomeze kugenda mugira umunsi mwiza bitewe naho uherereye. Ciao ciao.